I veliki pozdrav svima. Moje ime je Ivan i danas ću vam pokazati kako da napravite svoj server preko server.pro. Prvo kucate server.pro i ovo pošto vidite, ovdje ću vam pisati Singa plugin i tu se singapate preko Facebooka ako hoćete i neću vam opisati samo zakon, izvinite, server, ok. Idete create server, idete Minecraft, ovo namite. I sada kako će vam se zove server? Pokemon. Pokemon, prijatelj najbolji. Kliknite ovo, Europe. I sada, ako želite plaćati server, kliknite premium. Ako želite besplatno, na 60 na 1 minut, kliknite ovdje. Idete craft bucket, znači možete ja, ali ja bi vam preporučio craft bucket. I pošto ne volim 1.8, stavit ćemo 1.8.3. Idete ovdje, idete Harley, create server. I sada vam će odmah da piše start server, ali ja ću vam pauziram dok ne bude i meni pisalo start server. Evo nas, sad ću uskoro da se učite jer samo 80 sekundi. I da, sad bio sam skinuo nekoliko plugina, sad ću vam pokažem. Samo da mi se čita. To su ti pluginovi. Ovo je Rocket, T, Ultra PP i ovaj mi je jedini neradi. Sad ćemo da vam pokažemo kako to. Valjda će ovako da radi. I sad bi treba da radiš. Da isključimo to. Ja sam već sve pokazao i sada čekamo. Vi nećete morati da čekate pošto kad prvi put pravite server ne morate da čekate, ali kad drugi put ili treći morate prvo taj da izbrišete server pa tek onda da ga napraviš opet, da ga napravite opet. I nešto sam ja sa točkom na internetu. Šalim se, nisam ja točkom na internetu. Šta ću ja tamo? Nović dosta. I ako želite skinete neke plugine, naprimjer idete samo kucate ovako, idete ne forum, nego plugin. I ovdje imate puno pluginova. I mene zanima jedan plugin Ranked. Ali prvo idete report, random box, runcraft. I ja sam ovdje RTP idete name. Meni je stalo trenutno na update pošto. Vidite sada. Red, random drag, random beacon. Add
taj plugin možete da uzmete. Admin at antids. Evo ja ću lupim admin. Nešto mi se čulo. I da, sada idete start server. Idete start server. Minecraft control panel. I sada ja ću staviti stop server. Pošto vam pokada prvo skinemo health, position, inventory, dobro. Version. Dobro. I admin će nam trebati. Kick command, puno daješ komandi. Idete u download. Idete download opet. Samo sad čekate. Admin. I skenut ćemo još jedan plugin. A to je isto nešto kod mina Rageban. Ragemi. Ne znam šta je to iskreno. Izvinite, ja sam jad. Ne znam baš šta se to znači. Izvinite, se ljubav. Sorry. Raining tools. Real mod. Znači, Rainbow Armor. Ovo mi se sviđa. Sviđa mi se ovaj plugin. Download. Sad ćemo evo i ovo da downloadamo. Malo ste prevelike verzije, ali ćemo uzeti ovu najveću. Najbolja. Ajmo download. Samo čekam da nam se čita. Evo ga, Sifers. I eto, ja sam skinuo još ta dva plugina. Samo sad da izbacite na desktop. Stavite, ja ću stavimo ovo. Sad ću vam vratim, Film Manager, idete Plugins, idete Upload, idete Browser. Sada, pošto ste vi negdje to saveali, ja ću to uzeti taj plugin. Upload. Evo opet, Pro. Evo ga, Upload. Browser. Upload browser. Minecraft mini pack. Samo sekund. Ovo je malo više, pošto ovo je više kao nešto za uzimanje, valjda. Pošto ovo je popularnije malo. Valjda, ili više za uzimanje, ne znam tačno. Admin, a video nećete trenutno vidjeti, pošto taj jedan spremam trenutno video. Ja, naravno, evo ih prepunuli. Evo ga. Znači ja stavljam, vidite već. Znači ovdje možete, ako radite kao ja, možete staviti više od 10 ovih pluginova. Sada opet čekamo, idete upload, browser, idemo opet, otrpi pisaka. Dobro, idemo opet upload, browser, idemo dole. Daj će ovo da nam radi. I radit će nam. I sada idete my servers.
I sada ide, ako želite vam bude premium, stavite enable, ako ne, disable. Ja stavim disable, save your restart. I kad želite da restartate ovaj server, idete rename time i ukucate šta vam ispadne ovde. A, želite na ovom natic fridg rename my server, hit control i sada i to mi to. Nadam se da sam vam pomogao nešto i bye bye.